Tebe ya kashatu Posiyano Barugahare hamwe no wabira ryo wigombora Leonard Sebaganda ahabwo kuri yangatane sesente kandi bakahendera barukora imirimo y'icyobobo umukombe k'imboga nkuru zegombora yabo iki cyombe ko baciye hano ninga bakigarukamo busyaka hako kino hona noraba ngo amizi enjure gwira cyadikira kibatireho ukureba kora mutima zikiremo hagati noreba kipapuro akatimba ako batega higuru tiba akatiremo noreba byona byicire niko bitoki bihire ndikundo tende gwate ndari hano turi kumureba tizone batugambe tenda watenga no tumuguzo zose zikazakahe ndikura ngo cement bakutwara tinamanya wabene dukwe batagamu abaturani bongera bagira ngo batwire barukora rumucishaka abandi barukukomwa bwanyuma y'abebembezi babo okutandaka kubashaba emitware ebiri ubwo bari kugira ngo nazo nezo kombeke gombora nyine kushasha kwinji munongo ko mutaka wa Kanyabebe hakuba bakatekamo mugoyi buri mutaka wa Kanyabebe nkigombora kushoroza emitware ibiri buri muntu wana akoreraga mu ndizi abwe sente ezo kome kigombora orebe bintu byibako zira cement yona batitaka mu cement no mushenyi kintu nico zakori hari sente cement ngeyasaji no kushaga orede kikaba kitakahwira ne cyakozirweho cyabire bat mbwenu hayongera endijo higuru yo musinje eraze kurega yaba hatine kikozirweho kweterenda urwabataka na office ya MP eri hano turaza kuza mu bamateka because MP is lawyer ni lawyer mutendeki araza kureta baro yabandi tuhoze naba babakwate baze mu nkomo barete sete zibabahire kandi nezo muhiwo mushoro Posiyano Barugahare mukuru w'entebe ya kashatu owa Kanyabebe kandi omumba rukujunanwa nagira ngo yarebera umusinge gwa yatka akagezaho kumanyisa owabira ryo wigombora kandi bahindwire nk'uko icyombeko cyatikire kandi yicereza ngo naje kukitereza hasenteze nagira ngo wigombora nuwe owabire na junana zubwa ahasentezi kandi ngo hari miliyoni 31 ezo batunjire miliyoni 17 zonka nazo bakoze isekombe ko musinje kandi izindi zikakora imirimo ndijo onkanyowe nkaciyamani kuna birebire chifu bakamuhinda cyuka narangu yabi na junanizo namwe namyantaze kinte cyo wakozire ikisisikire nawe taratire mpaka yija twasitamana myareba ikinto kucibira yanja chairman sente tiziro zitazirinche kuko kugira ngo tutazo mu nduru kante ko muringo oguna kushwa kufunufuna yakasente akomushaho yanje nyo ndebe kinakoraho kugira ngo ikintu cyaterera aha miliyoni 31 government yabahire ito turebera hibabere nabageza aho kombeka ikizinda niho turebera ikikire mbweno natsindika auditor ngwaze kumanya hakabaho ki bakashoreza aho zinga yakizindeke abo kwantereba kikibi igombora rya Kanyabebe rakatanduka mu mwaka gw'2020 dore kusharwa hari cyakabandima amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.